माँ अच्छा ये तले जतिटा रहा फाटिक पचि जाइए जगह सेमती ना डर लगुच बहुत दूर दूर तो लोक गला आसिक रिसर्च करके जाऊँगी भितर कौन अच्छे रिसर्च कर पानी भाषे इटा गुड़ा बोली जंगल मझे कि किए के बढ़िया जगन्नाथ कहते हेलो समस्त को नमस्कार मु दीपक आपन ओडिया के आउ एक नुआ एपिसोड स्वागत करछि मो आज आम ओडिशार एमती एक स्थान को जाउछि जोटी विश्वास अछि जे सेठारे लवकुश जन्म होइतिले ता सहित से जगार राम सीतांकर मध्य अनेक स्मृति रही है जगह लोकलोचन को आसी पारे जहाँ द्वारा बहुत कम लोक जगह विषय जानी आ मंदिर इतिहास कौन रही आठारे कौन सतरे लवकुश जन्म नहीं से विषय स्थानीय लोक किसी पचारि बुझा जगह विषय जाना मंदिर इतिहास कौन रही से विषय जाना चलतु स्टार्ट करवा जर्नी ओके जगह घटगाँव जदि आप केन्दुसर पटे आसुँच तो जगह आपको पाखापाखि 34 किलोमीटर हम जब घटगाँव पटे आसुँच तो 22 किलोमीटर पाखापाखि हम कोटराबेड़ा गोटे जगह गोटे कोटराबेड़ा छकुर भर को आपको जावाक पड़ो जगह आप गूगल मैप्रे देती कोटराबेड़ा छकुर आपको भर को बसवाई हम कोटराबेड़ा छकुर पाखापाखि ये 5 किलोमीटर पाखापाखि जगह देखते यू राइट साइड को एपटे मंदिर एपटे पूजा होची एपटे चलते पत्थर गुड़ा पूरा मंदिर मंदिर भाई देखी पारे केते उच्चा गुड़ा मंदिर साइज रो भी है पत्थर गुड़ा देखी पारे ऊपर कौ भाया भ्यूटा है देखो पत्थर गुड़ा कौ भाया पूरा मंदिर टाइप रही एपटे साइड केते बढ़िया कंस्ट्रक्शन होची देखते एठू एपटे एपटे पूजा होची माँ अच्छा ये कैमेरा निक जाइबो बड़ जी माँ सीता जी मोटा अच्छे मोटा जी माँ मोटा अच्छे तले जतिटा रहा पूरा पत्थरटा फाटिक से फाटिक पचि जाइए अच्छा से लवकुश फिर माँ माँ बन रहीगले फिर अच्छा भेड़ा आ शक्ति ताने गोटे गोटे झील मैंने देहर जहाँ भूत हो तो जहाँ था पूजा करके स्वामी स्त्री ना गुआ बसई देव बसैक गोटे धरीदेला मैंने से गुड़ भी उठबन सागे सागे बेहोश हो पूरा अचेत हो अच्छा जार हवा कथा माने शीघ्र जना पड़ो जार न हवा कथा 7 बेड़ा बुलवाई से 14 बेड़ा ही बुलो पिलापिली समस्या में आसते हाँ बहुत अच्छे जार होगी नष्ट हो जाए रोना अच्छा जार टोटाल होने 10-12 वर्ष 14 वर्ष भाई अच्छे पूजा कराब स्वामी स्त्री ना कर सारा दिया दे धरे दिन गंता घरटा हूँ आगे अंतुड़ी साड़ देखी चलत चलत आप आगे चलत आसिले देखते जहाँ तो किसी भय कर जगह सेमती ना डर लगुच पूरा पत्थर तले साप फाप विभिन्न प्रकार अच्छा जी अधिया देवाई बहुत
ଏଇଗୁଡ଼ା ଦିନ କଟେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ନା ସେ ତାଙ୍କ ଭୟ ଦେଖେଇଦେବେ ଯେ ତାଙ୍କର ରହିପାରିବେନି ଏଠି ମାଙ୍କର 29 ଏଠି ସୀତା ଦେବୀ ନବକୁଶକୁ 29 କରିଥିଲେ 7-8 ଦିନ 9 ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଧୁଆ ଧୁଗୁଣି ନୂଆ କାହିଁ ଧୁଆ ଧୁଗୁଣି ହେଲେ ସେଇଠି ଯାଇକିରି ସେପଟେ ପଳେଇଲେ ସେ ନୂଆ ସଫା କରିଦେଲେ ସେ ତାଙ୍କର ପଳେଇଲା ଏଠି ବହୁତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅଛି କହିବାକୁ ବହୁତ ଅଛି ନହେଲେ ଘୋଡ଼ା ବୁଦା ସବୁ ଯିଏ ଯାହା ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇ ମଝି ପଥର ଉପରେ ଏଠି ଲବକୁଶକୁ ମାନେ ତାଙ୍କ ସମସ୍ତେ ଛୁଉଁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ହାଡ଼ି କିଏ ଉଠିବେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଅଛି ହଁ ଏଇଟା ଏଇ ବଡ଼ ପଥରଟା ଏଇ ବଡ଼ ପଥର ଉପରେ ଅଛି ପଚାରିବା ମନ୍ଦିର ଇତିହାସ ବିଷୟରେ କିଛି ନନାଙ୍କୁ କ'ଣ ରହିଛି ଏହାର ଇତିହାସ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ନନା କୁହନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଇତିହାସ କ'ଣ ରହିଛି କ'ଣ ପାଇଁ ନାଁ ହେଲା ସୀତାବିଞ୍ଜ ଏଇଟା ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା ପରେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକିରି ପଳେଇଲେ ଏଠି ପଳେଇଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ସୀତା ଦେବୀ ଚାଲି ସେଠୁ ସୀତାଦେବୀ କହିଲେ ଆଉ ଟିକେ ବସ୍ରାମ ନେବା ସିଏ ଶୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜଙ୍ଘରେ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇକି ଶୋଇଛନ୍ତି ଶୋଇଲା ପରେ ନିଦ ହେଇଯାଇଛି ସେଇ ସମୟରେ ମୁଣ୍ଡଟା ତଳକୁ ବୁଚେଇ ଦେଇକିରି ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପଳେଇଲା ପରେ ଦୁଇଟା ଲେଖିଦେଇକି ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଉଠିଲେ ଦେଖିବେ ଆଉ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ସୀତାଙ୍କର ଆଉ ସୀତାଦେବୀ ଉଠିକି ଦେଖିଲେ ବେଳେ ଆଉ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଆଉ ମଣିଷ ନାହିଁ କେହି ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବି ନେଇ ପାଖରେ କେହି ନେଇ ଆଉ ସିଏ କାନ୍ଦିଲେ କାନ୍ଦିଲା ବେଳକୁ ସେଠୁ ତ ଋଷିମୁନିମାନଙ୍କର ଜାଗା ସେଠୁ ବାଲ୍ମୀକି ଋଷି କହିଲେ କିଏ ଜଣେ କାନ୍ଦୁଛି ଝିଅଟା ସେଠୁ ଆସିକି ଦେଖିଲେ ବେଳେ ଆଉ ସୀତା ସେଠୁ କହିଲେ ଝିଅ କ'ଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛୁ କେଉଁଠୁ ଆସିଲୁ ନା ମୋତେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆଣିଲେ ଏଠି ଥକିଗଲି ଶୋଇ ପଡ଼ିଲି ବେଳକୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକିରି ପଳେଇଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ନା ମୁଁ ଦେଖିନି କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଶୋଇଛି ଆଉ ସେ ପଳେଇଲା ପରେ ଆଉ ସେଠୁ ବାଲ୍ମୀକି ଋଷି କହିଲେ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ତୁ ଆ ଝିଅ ମୋର କୁଡ଼ିଆକୁ ସେଠୁ ତା କୁଡ଼ିଆକୁ ନେଇଗଲା ପରେ କିଛି ଦିନ ରହିଲେ ସେଠି ରହିଲା ପରେ ସୀତାଦେବୀଙ୍କର ଗର୍ଭବାସ ଥିଲେ ସେଠୁ ସୀତାଦେବୀ ଗର୍ଭବାସ ପୁଅ ଜନ୍ମ କଲେ ଏଇ ନଦୀରେ ତାଙ୍କର ଚିହ୍ନ ବନ ସବୁ ଅଛି ମା ଯଦି ଜନ୍ମ କରନ୍ତି ଆଣ୍ଠେଇକିରି ସେଭଳିଆ ତାଙ୍କ ଆଣ୍ଠୁ ଚିହ୍ନ ପାଦ ଚିହ୍ନ ସବୁ ରହିଛି ସେଠୁ ସେ ଜନ୍ମ କଲା ପରେ ସେଠୁ ସେ ବାଲ୍ମୀକି ଋଷି ଆଣି ଆସିଲେ ଏଠିକି ଏଠି ତାଙ୍କୁ 29 କଲେ 29 କରିକି ଏଇଟା ଖେଳାନୀଳା କରୁଥାନ୍ତି ଲବକୁଶ ବୁଲି ବୁଲି ଖେଳୁଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଡବଲ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା କଲା ପରେ ଆମେ ନେଇକିରି ଯିବା ସେଠୁ ଏଠି ମାଆ କହିଲେ ତାହେଲେ ଆଉ ଥରେ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା କର ସେଠୁ ମାଆ କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ତୁମେ ଯେତେ ଥର କହିଲେ ବି ମୋର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଠିକ୍ ଅଛି ସେଠୁ ଆଉ ଥରେ ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କଲେ ସୀତାଦେବୀ ଏଠି କହିଲେ ମୋତେ ମା ଯେଉଁ କୂଳରେ ତୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲୁ ମୋତେ ସେଇ କୂଳକୁ ତୁ ନେଇଯା ଆଉ ଏତେ ମାନେ ଅପରାଧ ସହିପାରିବିନି ପାପ ଭାରା ବୋହିପାରିବିନି ଏହା କହିକିରି ମା ଏଠି ପୁରା ପାଷାଣ କରିକି ପାତାଳକୁ ପଶିଗଲେ ଏଇଠି ପାତାଳ ଏଠି ପଶିଯାଇଛି ଏଇଟା ପଥରଟା ଫାଟିଯାଇଛି ସେଠି ଆଉ ସେଠୁ ଏଠି ସୀତାଦେବୀ ଯେମିତି ରହିଲେ ଏଇଟା ସୀତା ଭିଞ୍ଜି ବୋଲି ଡାକ ଗଲା ଆଉ ସେଠି ବୁଲିଦେବେ ତାପରେ ଯୋଉ ନବକୁଶ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନବକୁଶ ଇଟା ଅଛି ଯୋଉଟା ପାଣିରେ ଭାସେ ସେଗୁଡ଼ା କୋଉଠି ଅଛି ସେଟା ସେଇ ପାହାଡ଼ଟା ଟୋଟାଲ ସେ ଭଣ୍ଡାର ଘର ପାଖରେ ଅଛି ଓଡିଶା ଟୋଟାଲ ସେ ପାହାଡ଼ଟା ପୁରା ଘର ହେଇଛି ପାଚେରୀ କରିଛି ସେଠିକି ଯିବ ତାପରେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖିଦେବ ସେ ଚିତ୍ର ପାଖରେ ଦେଖି ତାପରେ ଆଗକୁ ପଳେଇବ ଯୋଉଠି ସୀତାକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ପଳେଇଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପଥର ପାଲି ଭାଷା ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ହଉ ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲନ୍ତୁ ନନା ଯୋଉ କହିଲେ ଭଣ୍ଡାର ଘର ବିଷୟରେ ଦେଖି ଆସିବା ଚାଲନ୍ତୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଆମେ ଭଣ୍ଡାର ଘର ପାଖରେ ଦେଖୁଥିବେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ ରହିଛି ଜାଗାଟା କେଉଁ ଭଳିଆ ପଥରଟା କେଉଁ ଭଳିଆ ରଖାହେଇଛି ଭଳିଆ ଦେଖାହେଉଛି ପାଖରେ ଜଣେ ଭାଇକୁ ନେଇକି ଆସୁଛୁ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବେ ଭଣ୍ଡାର ଘର ନାଇଁ ଭଣ୍ଡାର ଘରେ ଦି ସାଇଡ୍ କବାଟ ଲାଗୁଛି ଏପଟେ ଗୋଟେ କବାଟ କହୁଛନ୍ତି ଏପଟେ ଗୋଟେ କବାଟ ଅଛି ଆର ସାଇଡ୍ ଅଛି ସେ ଭଣ୍ଡାର ଘର ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଭିତରେ କ'ଣ ବହୁତ ଦୂରରୁ ତ ଲୋକମାନେ ଆସିକି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଫରେନ୍ରୁ ବି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ବୋଲି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଏ ସୀତାମାଙ୍କ ଗହଣା ଫହଣା କ'ଣ ଗୋଟେ ଥିବ ବୋଧେ ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଭଣ୍ଡାର ଘର କୁହାହେଉଛି ଭଣ୍ଡାର ଘର କୁହାହେଉଛି ଆଉ ପୁରା ସିଧା ହେଇଛି ପଥରଟା କେତେ ଉଚ୍ଚା ଦେଖ ବଜ୍ରପାତ ତ ଜୋର ମାରେ ଏଠି କେଜାଣି सुनसान ही पूरा जगह बहुत भय लगुच देखा उठीगले ए देखा कौन अच्छे स्थानीय लोक जहाँ कहले जगार ना हूँ रावण छाया उपरे केमती चित्रकला है देखिपे कैमेरा जापर कि नहीं के जानी तथापि रियल बढ़िया लगुच एगुड़ा केते 100 वर्ष पुराना प्राय कि केते 1000 वर्ष पुराना से गुड़ा जाना नहीं
गुड़ा स्टाण दिखाई गुड़ा प्राय स्टाण देख रखाई कौन कह जानी सीढ़ी बोधे प्राय गुड़ा कराई सब लेखा पथर ताले जगह ना कौटी कौन लिखाई पूरा बाउंड्री हो चार साइड पूरा बाउंड्री एवढा लिखाई पथर लिखाई नहीं केते वर्ष पुराना सब गुड़ा एवढा जना पड़ुन ठीक है ये लिखाई लिखाई कौ भाषा लिखाई गुड़ा पाली भाषा पाली पाली भाषा लिखा गुड़ा कहते बहुत दिन हो लिभि गला ठीक लिखाई सीटा भी आसले सब जगह बुलते पड़ो केतटा जगह रहा सी रहा फास्ट मंदिर मंदिर भंडार बड़ पत्थर रावण छाया आसले रावण छाया हाँ ये जगह कौन एटा लेखा पत्र आगे भाषा यहाँ गुड़ा बोले भितर किस अच्छे गुड़ा कुंडा आमर कौन हाँ 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 अलग टेक्नोलोजी बढ़िया जिन गोटे देखिए आप देखो देखु कालिया ठाकुर को किए भी बनई बढ़िया बनई देखिए केते बढ़िया जंगल मझे कि किए देखो केते बढ़िया बनाई जंगल भितर की पूरा हो जीवा।